ngasi maruba pauda soina kiba lan kiba kaya kauthoknaraga apunbagi saktamda singnarpa khudimak thengnaminarasi haina Chief Minister N Biren na haikre Singmi tami ani ki masin manau oibagi nungsibagi mari utpa mera hau sombagi tharam harau tayamna pangthokre Manipur Employees State Insurance Scheme sana halagani haina Labor Employment ki Union Minister of State Santosh Kumar Gangawar na haikre Kolkata Manipur Bhaban mitop sina khulling bamafam oire yellow missing laifam oidre haina JCILPS na haikre Amasung Ministry of Health na laraba pankai gi makada laiba imungda kidney transplant tobage sentang pirabasu miyam na khangna dabadagi khudong saba asi lobage sang namely Kurumjari miyang tabiriba mayam punamakpu taramna oksari housing asigi maruba pau sandokna pizari Soina kiba lan kiba kaya kauthoknaraga apunbagi saktamda singnarapa khudimak thengnaminarasi haina Chief Minister N Biren ngasi Kangla da pangthokkiba mera hau songba festival haudokpagi tharamda haikre Mahana makhata na haikibada ningsing mathoktraba matamdagi singmitami anigi leinanakliba nungsimari adu ngasigi midol na hena sesilhanda mathau tai singmitami gi mari asi thadatnaba miyoi kharana ngasi suleptana honari Anoba Sarkar asuna Manipurgi apunbagi saktam ngaknaba honagani sakhat tharangi matangda paladuna Chief Minister na haikibada Langol Singda Imphal view semnaba lupa crore taraga mangagi ayaba leire Langol Singdagi Langjing phawba roadway amade loktak mayada leba sing kayadasu roadway semnaba sarkar asina honari sahi ani ahumgi manungda ahungba kharadi soidana uba phanglagani haike Lebar-lebar ini tahu sudah bila memagi karena bermacet masa kharap hoga, atau macam juga Prime Minister Odin Modi Indira Gandhi macam dah, loinya terjadi berkanda, ni tahu magi lebar magi identiti sepura mana lebar, mana. Aduh berkasih ni Manipur ni, kami di lebar kerana, aku mahu yokkan dah, ni tahu ini lebar midi, sagai dulu macam bila ada kau yang ikai kamu lebar, bukan lagi. Nasi ekor sasan dawai democratically elected dawai karga, or karga sarkar bayi besar. Adu memang ini tahu sendiri na lisan sih sasan dawai lak leba amal orang itu dengan sisi leba sendiri suai. Tharam adu da Art and Culture ki Minister L Jayanti Kumar atai Minister MLA amadi khul kaya ki ningthau singsu saruk yaki. Tongan-tongan ma phuruk kaya ki jago isai kaya ka loina na pangthok kiba tharam adu da Minister L Jayanti Kumar na hai kibada Asiguma tharamasi punna pangthokpa asuna aikoi masel punsinnabada asawa mateng oigani singtam anida amana amagi awaba thengnaminaduna nungsi sanana laiminasi haiki Tawanko toigesina tawan bongda toigesina amat toile punsilaka masi state function oina keleba miyama sumati seniya kanariba bakari sumba kalala keleba ko komasi yani decision sarkar ko kapudawje Adu nani ngasih kerja yang kerja hasil berumur pada masih yang mesti aku itu kalau ada orang lagi future generation itu kau itu ada kejutan. Lamda masih dah kunda minari bas singmi tami masjid mana uni hai batakpa merah hau sombage tharam lining ke sana bi amasung harau te amagal wena nampang chokre state level merah hau somba committee na sinu nama pungwe ba tharam ngasi imphal kangla da pangchoki Sana konung deki ningthau lese masana zawba leba ki phamnai bi singmi tami furup kaya na saruk yaduna kangla fawbasat ki kangla da nongda laren pakhang ba madi ima laren bi khubamda khurum laba matung da ningthau na mera thongmai singkhat ki tungda kangla mentong ma masong yen khong tam bi tharam pangthok ki hunpung thawai zawdigi new man hungsi ko ba hal amana handaki mera hau sombi tharam state government na punna sana konunga sinduna State ke thakta pangthok pasi nungai masig damak Chief Minister N Biren bu thagatli thawong asuna singtam ani gi marakta henan naksinaba nungsinaba hengani haiki jongmala guside mayam bani haibagi kumai si yaurakbni thaina mamangai dagi ei angang oiringai dagi mera haujong musi chahi kuting lae ado sumana government na mateng banglaga pangthok busi punchida ngsi asina ihan hanbani ado Chief Minister Ucapian sina pantau buce punci da cukna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯛꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧ ꯁꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯎꯃꯩ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯆꯤꯡꯕꯣꯔꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯝꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯣꯂꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ MLA ꯁꯥꯐꯝ ꯔꯟꯖꯟ TI ꯁꯩꯇ꯭ꯌꯕ꯭ꯔꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯤꯆꯤꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ Saruk Yakiba Imomgi President Medun Maringna Mera Hau Somigi Tharam Singmi Tamiki Marakta Asyatpa Lipun Sagat Pakumaini Kumai Asna Lakpada Manipuda Kundariba Singmi Tamiki Marakta Kenaba Amadi Yengtina Bawakal Thadoktuna Nungsi Sanaba Lamdam Ama Purakpo Orisno Haiki Kong Babisi Ekwe Tamgi Isinau Singna Mera Sinkalaga Manau Inau Ekwe Hingli have a Kudam Sitai Adoga Singi Mayambana Labisina Kramana Hingli have a Tamda, Sing the Metaraga, Mayam, Hingli have a Kudamsina, Primera Hosong Bigi, Quite a Fajra Kumain has done. Mera House Omega Tharam, Dishan Youth Club, Kanalosu Sinduna, Club of Sigi Ground the Pangchokre, United Development Committee, Kairao Committee, Mating Alunina, Pangtokiba Tharam Adu the Ken Rush the Lady Siru, Tankul, Maring Amadika Wiki Tungan Kultaraga Mariki, Mio Singapore, Lana Bagalunina. Layu Oiba Tharam Kayasu Pangchoki, Tharamaduga Mari Lenana Kendra Sigi MLA L Ramasona Fongdo Kibada, Ningto Palinga Matamda, Saukarba, Manipura Sigi Apun Masaktam, Naktuna Leramba, Adu, Simitami, Amato and Punduna Lerambani, Pangtoliba Mera Housong Basuna, Simitami, Marakta, Masimana, or Bigi Mari Amukana, Ning Sing Bada, Asawamating, Oregani High Key. Manau Nushil Marisip Amona no Pronogam Tangasi Haiba, Merosong Song Basi, Singi Kultra, Maripula Ganda, Maita Singa, Police Javakan, Tormaman. Manipur Employees State Insurance Schemes and Halagani Haina Labor Employment K Union Minister of State Santos Kumar Gangawarna, Northeast State K Scheme Yauna, Labor and Employment King Asi Hotel Grande the Pangchokiba review meeting the Pongtokre. Manipur Ahan Boyna Pangchopa review meeting Aduda Manipur Minister N. Biren, Assam Employment and Labor State Minister Palaf Losandra, Manipur Sarkar Labor and Employment Minister T.S. Radhesam, Nagaland Sarkar Parliamentary Secretary Labor and Employment Dr. N. Kadisu, Ministry of Labor and Employment Secretary L. Said Tabati, Additional Secretary Arun Gowel Susaruk Yaki, meeting Aduda Sal Labor Planetation Workers Social Security Scheme, Mine Safety Amadi, Employment Generation Singimatang, the Kumna Kana Nainaki, Labor Employment Union Minister of State Santos Kumar Gangawarna, Bharat Sarkar Labor and Employment Scheme Kayagi Sentang Haptuna Miyam Yafana Matabakaya Faikatli, Masigi Manungda Northeast State Singi, Fan Haptuna Labor and Employment Key Problem Kaya Tokali, Northeast State Singi Manungda Manipur Amadi Tripura State Ani Asi Employment State Insurance Scheme Asida Kudong Sava Fangdre, Manipur Scheme Masi Kudong Sava Fanghana Bahonaragani, Amaramda Pikli Bangang Simutabak Sizina Bayana Tongan Bahiram Kayada, Lever on a Sinariba Asi Tingana Bahonabada Equipuna Maki, Asobo Taudang Lay High Key. और इसकी शुरुआत हम तुरंत कर रहे हैं एक डिस्पेंसरी इम्फाल में खोली जाएगी जो लगभग 1000 इंश्योर्ड पर्सन्स तथा 4000 फैमिली मेंबर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और गुवाहाटी के बालाटोला हॉस्पिटल से डॉक्टर की पोस्टिंग भी इसमें की जा रही है Amaramda Thoramosig Mari Renana, Minister Nongtomon Biriana, Handak Bharat na Yumbu Ojuna Pangtoko Doriva under 17 FIFA World Cup ta Manipur Sanaroi Nipan Yaropa Yamasatok Saningaini, Bharat ki missing Yangnarubada, Manipur Sports City in Hana claim Tova Yarabani, Mainland Indiana Northeast ki Miyambu Hantana, Yangbi Badegi Lamdam Asomda, Lalobugi Irang Lakibane, Adoba Center da Narendra Modi na Lusing Masakar Asina, Northeast is the Singa Yaifana Valakolapa Kongchang Kayana problem Kaya Hantarakle. Mana Makata na Manipur Sarkar Skill Development Employment Generation Scheme gi Sakotharangi Thabakaya Faikali
सरकार की स्कूल निफुदा वोकेशनल एजुकेशन हांगदोप हौक्रे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंह मांगजिल थाब स्टेट अमा ओनना होनबदा लेरिब स्टेट सिंह पुना समिनबा मथौ ताई हाइखी The football team and the FIFA out of 21 were having 8 from this small ship where the national teams were providing 8 numbers of regular players from this teeny state. Northeast were not known to anybody except few. And we are very lucky that the Honorable Prime Minister Narendra Modi G-like people has come to power and he has started looking eastward. And he have find out the potentialities lying in the Northeast and the importance. कोलकाता मणिपुर भाबन मिटोप सिना खुलिंगबा मफम ओइरे येलो मुसिंग लाइफम ओइद्रे हाइना JCILPS की स्टूडेंट विंग की कन्वेनर मंजित सरंग थेम ngasi सेगा रोटल लेबा कमिटी ऑफिस द पांगथोपा पामुसिंग उनबदा फोंदोखरे माना मखा तादुना कोलकाता मणिपुर भाबन असिदा स्टाफ कुंट्रा मंगा लेबगी मनुंगदा येलो मी स्टाफ अनिखक ओ यावरे अक्टोबर के तांग निपानदा भाबन असिगी स्टाफ कुन लौगदोरिबा असिगी इंटरव्यू मणिपुर द पांगथोकदबने मसिदा लेंगा ताद्रबदी तुमिन लैरोय येलो नतब मी लौब यारोय भाबन असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओरिबसि थबक तौबगी मतम लोरबसु मखाताना थबक तौहंदुना लैरे थबक तौबगी मतम लोरबा मियो सिंगबो री एंगेज तौदुना मखाताना थबक तौहलोय हाइख्रबसु सरकार असिना सिंग खुदका मानद्रे भाबन असिगी सकुदार फावना भाबन असिदा मनिंग मखा तमदुना लैरे हाइखी नतबा नन लोकल सिंगना नन मणिपुरी सिंगी खुदोंग चाबा मत लकु मतमदा स्टूडेंट विंग न तुमिना लेथोलोय मरमदना तांग निपान द पांगथोक को दरिबे इंटरव्यू से ngasi lenga ga sena khut thingjin bira kan namasi yeithok an biu adu loina na manipur da hairiba interview se pangthok na wa khudakta order thokpi wa form se jesel student wing digi thamjari kari go hairiba form asi manipur lenga na tabi da tholagadi secretariat cha tu tuan ba manipur lenga ki mathak cha jesel student wing na चप चावा फिर अमा लोर कांदा लेबक मियाम गा लोइना ना महिरुइ खुना लोइना खोंजंग चक्सिल कनि हाबा सिंग सी प्रेस मिडिया के छोंग द थमजे फम सी थमजरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ना लाइरबा पनखे के मखादा लेब इमुंगदा किडनी ट्रांसप्लांट तबगी लुपा लाख मरी लिसिंग मौद्रा मंगा के मटिंग पिरबसु मियामना खंगनदबदगी खुदोंसाबा असि लौबगे सांग नेमली सेंथंग असि इंडिया की ओइन हॉस्पिटल निपानदा लायंगबदा पी हॉस्पिटल सिंग अदुदी एम्स न्यू दिल्ली PG IMER चंडीगढ़ SGPG IMS लखनऊ SKIMS श्रीनगर TMS मुंबई IGMNI शिमला अमसुंग ILBS न्यू दिल्ली ने सेंथंग असना सेल थुंगे फिबम सादबा इमुंग सिंगी किडनी ट्रांसप्लांट तबदा असब मटेंग अमा ओइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट के नोंगथोंबम प्रेमचांद कोबा BPL के इमुंग के मियोय अमा किडनी अनिमक फेल ओरकपदगी दिल्ली द लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड biliary sciences ta haukiba mars thadagi layengna lakhi makoina delhi yorpa matamda manipurdagi asiguma sentang pi haiba khangdabana yamna wana layeng lakhi adubo hospital asida nurse obi awang semaidagi rosmani kobi nupi amana mateng pangbi badagi ministry da sentang asigi damak apply to widuna sector mathada sanction tawrakhre hairi सु अखोगी थारिबे अमाउंट दुदगी अखोगी अचंगबदा सिजिनगदा ट्रांसफर तबदा सिजिनगदा अयाम पैसा सरुक मखैदि लाखतुना हुजिक लैरे अदुबो हुजिक लाइबा फदना पैसा सिदि लाए अदुबो अखोइना गाइरिबदे सक्सेसफुली ऑपरेशन दु तोबा हैना अखोइना हुजिक प्रेयर तौले अनाबदा पिरिबा सेंथंग असि हॉस्पिटल दा लायंगलबा मटुंग दा हॉस्पिटल ना अयाबा पिरगा असंग सेंथम अदु गवर्नमेंट ना हॉस्पिटल दा हंजिलकदबनी अनाबा मसादा सेल ओइना सिनरक पनते अनाबगी इमुंग ना फोंदरकपदा मणिपुर की डॉक्टर सिंह असिगुंबगी सेंथंग फंगदुना लायंगबा याय हाइबसी खंगन बिरम लबदी अनाबा कया अमा लायंगबा ngangudabani सेंथंग असिगी मतंग ई पाव पिबिनबा लैतबना लायंग ngамदब इमुंग कया लैरि हाइरे मणिपुर नर्स नुपी थेंना रोज मनी कौ मांगना लमजिंगा हुजिसे मान तौबीदना डॉक्टर पुसलगा मसीदी यामना लाइरबा खुगी कनोनी अदुनदी से सिगुंबा म लई हाइदना मान लमजिंगा हुजिबौदी ग्रांट थारगा मान तौरगा फंगनक पैसानी मणिपुर अखोगी
पैसा पुथोप ngam maruina masigi information se leitaba patient singna kaiba liver transplant to matamda natragana akhoi kidney transplant to matamda magi asam ko पैसा sing adu hospital gi through the gi government na madu gi asam ko पैसा adu pi haibo wafam asini ngasi ina lepsari wasi haiba akhoi gi institute of liver biliary science haiba akhoi gi basan maruina akhoi gi kan satapu delhi da leiba hospital aduni Mamang thagi kunga manga da sukhiba akan ma nong na maram oraga maram center khulda sing ningkhai pudigi yum tara amang ata thokle lekak saung na salak pasun maram oraga yum kuntra ni purom nomagi sokse lakle yum manga di safaga da ba mafam singda hongdokre sing ningkhai ba simaka ta na sathar labadi yum mari forum amang ata thoklaba yai hairi mamang thagi kunga manga dagi horakhiba ningkhai ba sin maram oraga maram center ge khungi saruk mari thopagi ama sokhale ningkhai ba horofam aduda Putkai amarom namchakre masina kilometer ama sangba meter sama pakam ama namchakre maram parent road ama stung national highway to su sokale hena kiningai oribadi mathaktagi jantarakpa ising lainung da amuk sang khibana pak sauna ningkharak pa yabagi othokpa lei makhata na nong surak labadi hena mang takpa tholaba yai hairi Kunipan suba loktak festival gi thoram ngasi thanga haureng singyang loktak lairambi lampak ta pangthokre LDA Amadi Tourism Society and in a Puna Sinana Pangto Kiba Thoram Aduda PDG Chairman T. Robindro Kuki Kendrigi MLA Bira Kumbi Kendrigi MLA Bira Hana Minister Oramba Sanayama LDA Director Nasing Mamiya Kana Saruk Yaki Kunipalak Suba Oina Thanga Haureng Singyang the Pangtopa Loktak Festival Sarukamu Oina PDG Chairman T. Robindro na Fishery Department ka Kusam Naduna Loktak Patanga Masa Lak Mangarum Thadakre Thanga Singlak Thong Mapada Pangtokiba Thoram Aduda Hana Minister Odamba Kangzamba Fishery Department ka Official Sing Saruk Yaki Mob Justice Senabani Haiba Nupi Taluk Yang Napuna Miyoy Tara Fagatuna Ainyo Batabak Lakot Kre Hiramosigimata Nangasi Imphal Westki SP Tempting ba nga sangba na police headquarter da labor SP ge conference hall da pangtoba pamu singa unabada maana haikibada thasig tang ani ge numidang pung tala mathoram taba matamda sugunu awang lakai da labi nupi amaga nopa amaga miye kharana namduna masam kakpa amadi phu sabige video footage social media da thagala pudigi kaksing police am thigoktuna makoi tara fagat khibani thodok ama thokpa matamda mob justice sathabagi mahuta mari leinaba police station da oina pau pibiyo haiki Question I feel that public should not take law into their own hands. I think me among the Shoira Mashu, I quite authority concerns through on social society, so civil organization, through proper on humanitarian ground, I could be cut the should pay. So that we can take action, necessary action, do equine over them. Maite Singa Scheduled Tribe Salhanna Bawakat Pasi Equigi Hakni Atopa Furubna Yetpegi Hak Laiti Hana Scheduled Tribe Demand Committee General Secretary K. Bogendra Zinangasi Haraman Kaitil Mayad Satariba Red Ribbon Campaign Gamadi Renana Fongdokre Tonga Tunga Malup Singaluna Sanction Kiba Kongzang Manungda Miyam da Asat Au Sing Amadi Miyam da Angangba Ribbon Tedki Kongzang Mari Renana Bogendra Zina Makata na Fongdo Kibada Article 342 Clause 1 Yamakada Furuk Kudimak ST Lista Salhanaba Wakanabagi Haklay Matrix Sign Tragasa de Haiba Leptonaba Authority Sulay Furuk Amana ST Lista Salhanba Haizabada Kanglup Amana Yelak Posilabak Tibani Kaitaria Manung Sali Natragana Sandi Haiba Authority na Lepsa Gadabani Housing Demand Taudun Ladiva Furuk Anigi Marak Takta Scheduled Tribe Lista Salhandana Thamli Makoida Kanana Sumatic Sign Tragasa de Haiduna Ayatpa Laite Maiten ST Ohenava Demand Tobuda Atopa Furupna Kutingilak Posilabak Tibani Haiki Authority Gamena fulfill the price in Nepodabani Aduna Kanagumbana Pangang Basisu Ambi the Bapayanka City Constitution over Hayang Senapati District Headquarters da Bharat Sarkar Manipur Sarkar Amadi UNC ga Waris Hanagadu Rivasida Manipur Sarkar gi Maikadegi Agriculture Minister V Hankalian Fishery Minister NKC Education Minister Rajasam Additional Chief Secretary Home Dr. Suresh Babu Amadi Works Commissioner K Radha Kumar Saruk Yagadori How's Pagi Marathon attend break ama
Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ke ahoba memba coronary stenosis balloon na kamthoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani digi hena Sky Hospital la mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gidamak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam haudanaba hana booking tawiu. Happy. Drink pure, live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Adong Kangbibra, Makolo over Garigi Kojena, noise pollution talk to na, Laina Pohali. Manipur Gumba, Taugi Awaba, Tatana Mayong, Rivalamdam Sidadi. Makol so talked about Tau Pangdabagi Awaba Sulaira Roidaba, electric resource Napaidi and Paramu. Sagolban Moirang Lerak, Nepram and Zorlaka the labor, RD graphics, E-Right to Lucky Nangasimok book Tobia. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 813102564. Makataba Pau Amuk Pizari. IOC gi Makada Basikong Indian Gramin V Track no Sinduna Pradhan Mantri Uzala Scheme gi Makada Miyoi Humpugamari the Liam na Taktong Gas and Topik Taram Ama Okram to take the Pang Tokre, Taram Adu the Works Minister T.S. Beswazit, IOC gi Deputy Manager Stephen Guite Amasung Nambol Higher Secondary School Principal Oramba Ke Dhane Source Sarup Yaki. Minister Beswazina Prime Minister Narendra Modi na Miyam Yaifanaba Hodolaba Scheme Sam Gataru Equipuna Kangminaba Matou Tai Haiki. Later, put them a few minutes out of the guy, I do not have a quota, a coina, Neum Tum Telegram, I could machine, some total by Coina Wana, Sagatari Bamanglan, there, Majid to I never big and I have seen my email, don't go up build of the machine. I request him. Lie the thing I coina, Sabatorakan, if we told you can the Chapel budget, enough on the Samal and Kanda, a Pilar, Sanil, Kanda, Chapel minus a Poko. Isaun Awaba Taraba Singda, Mateng, Onanabasi Minister Relief Fund, Miam, the Mateng, Leptana Pinari, Manipur Public School, Quedingana, Lupali Sing Kungamanga Samapan, Yankai Relief Fund, Mateng Pankre. National Small Industries Corporation Imphal Branch Samusung Manipur Industries Development Council Nangasi, Swasbarat Mission Gimakada, Target Industrial Estate Kimanunda, Lam2 Sengdokre. Makeup Tolo Kanglesa Apunmana Pangalni Singmitami Mitai Pangal Ekoi Amatigi Masani Kanglai Kunaidiki Corruption Mutalasi Haiba Pandam the All India Student Federation Manipur State Council Sinana BT Rota Level Office Key Office Taki Kanla Pawamiami over Concert Amasat Craig. Ngasi sasariba akhoi silent relay asi koi chinggi tami mitai pangal amatani apun mana pangal ni haraga koi ngasi silent relay si sasabuni akhoi masoi taraba kanglai cha chi da koi yelong mi kanji na mayam su longna biri longna basi akhoi apun ba ma punsan dragadi yaro khanbagi pandam da akhoi ngasi apun bagi relay si akhoi mitai kristan pangal loi punsan jaraga amatoi begi wakhalon da ngasi pansan sasabuni RTI Ek Asigi Kudong Sabalauraga Department Amadi Official Simulana Uhanava Honaba Tawigano Haina RDNP RG Minister T.S. Beswajinangasi Manipur Press Club Ta Right to Information Week Celebration How to Puget Haram the Fongdokre Bharat Sarkar Department of Personnel Public Grievances and Offences na sponsor Toraga Manipur Information Commission Sinduna Pangchopo Tharam Aduda Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry Minister V. Hankalian Susaruk Yaki T.S. Beswajin Makatana Haikibada
एक असना कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मियाम की फंगम थोप हक फंगनबदा अमदी करप्शन दे साउना कन्म ngमगने एक असिब मणिपुर सरकार के एम्प्लॉय सिंह अदुदी मियामना लाना सिनदनबसु मान अपील तौखी मंत्री खरना मंत्री होरेबा लेबा चीफ मिनिस्टर खरना चीफ मिनिस्टर होरेबा लेबा खतदा थादो काने होरेबा बनते अदना खुदिमत की एक सिना पीबो मिपुं खुदिमत एक अमा खुदको मतमदा मिपुं खुदिमत के एक सिनी काना बपी अदमाय होदना अको मिपुं खुदिमना किरम खुदिमत इच्छा इच्छा ने ओपन दे कादा अको सोसाइटी से चापलकनी अदना तकनी चापल मोय आइसमा हाइजेरगा मियादा अपनी कंपनी लदना गॉव कम्युनिटी एवरी फिल खुदिमत एवरी खुदिमत उजला स्कीम की मखादा नुपी सिंगदा लेमना चाकथोंग ग्यास सेंथोपगे थरम अमा पांगै जलेबा राम स्कूल द पांगथोखरे थरम अदुदा बीजेपी किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के एस कला खुंद्रापम बीजेपी की एडवाइजर आई मनी एक्टिव मेंबर खुमलेट हॉकिप सरुक याखी थासिक तयता पांगथोकदोरिबा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष थरम पुंग फहानबा कैंपेन सरुक अमा ओइना मोरे दंगसी माइलोसिना खोंसत अमा सतख्रे प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोरे अमसु मोरे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनीना सिंधुना चतखिबा खोंसत अदु मोरे हायर सेकेंडरी देगी हौरगा मोरे बाजार देगी पीआईसी लंबी फावरगा मोरे वार्ड नंबर 1 दा तारबा मतुंगदा स्कूल दा हलक्तुना लोइसिनखि मिशन असि मपुंग फहानबा मोरे गी ओइना चपचाना थबक लौखले हाइना एमओ इंचार्ज डॉक्टर शांति कुमार फोंदोरक्ले लालिबा अक्टोबर 30 की होगदुगी प्रोग्राम असिजा अखोई 90% अखोई असिमेंट फंगनबगी अखोई ngasi प्रोसेस से चंजिंग माइसव निंगसिंग लोब लाइरंबी सिंथा लोब अवांग सोबम लेकाई लेमरोल याइफा लोब खुराई थौताम लेकाई नुपी लमजिंग लोब खुराई अहोंगई मेरा पाबी लोब सोबम लेकाई वांखै खुनौ नुपी सेबा मरुप अमदे सोबम लेकाई वांखै खुनौ डेवलपमेंट कमिटी न पुन्न सिंधुना इंटीग्रेशन की लाइनिंग के थरम अमा खुराई अहोंग पुंग द पांगथोखरै District Handloom and Textile Office Impal East District Sinduna Thasik Taramathoi Faba Sathagadaba Mera House Somba Festive Fair Ngasi Commerce and Industry Minister T.S. Beswajan Haudokre Mera House Somba Festive Fair Hodopege Taramda Manipur State Planning Board ke Deputy Chairman S. Rajan Handloom and Textile ke Director K. Lamani Kamai Amasung Harry Kongi Advisor Mutum Suramani Namaru Ebamiu Singh on Saruk Yaki थरम अदुदा वांगांग अदुना मिनिस्टर टी.एस. बिस्वाजना मेरा हाउस सोबगे नुंगी ओइबा पाउजल असि अखोई नुंसिनबा अमसुंग इंटीग्रिटी हेना सेसिल हंदुना अमतु ओइबगी वाखलोन लेबा अमदि ngaakpag loina lakadaba mirolda khanganaba academic curriculum da haptuna takpi tambi matam ore haiki ai su nungai ba mi su nungai ba mapoi su nungai ba miya punong su nungai rakanda akhoi state se ingal le har kanda development of the khongthang changkudni hena sumudra to wakalonda akhoi masi sinjar koni Zio textile amadi masigi material sing sijinaduna singi manung hanjinba amadi landslide thokpa jaga single lambi semnabagi thaba paikat pahaunaba thorang tawre hana PWD ge chief engineer nomaitem nore nangasi khyatung leba PWD complex leba mahaki office kada pangthokiba pamu sing unaba amada phongdokrai mana makata na phongdokibada ministry of textiles na sponsor toba scheme for promoting uses of geotechnical textiles in northeast region haiba scheme asigi ahanba project manipur ahanba taraki masi department asig asaba mai pakpa amani haiki lambi paru oiba lambi sing national highways state highways almadi sia NL city putoktras hariba lambi sing asida marang kaina sijinagadi akoi lambi da koidokna chaw hena kanama phangani haibase ehakna haijaningi Gulapi Nata Sankirtan Academy na sindana nimit nini sub na pangthokadaba kungamayok suba guru kirtan sebali singani taraga tarik ngasi palace compound level lamna masangan dalu sinkre thoram aduda consumer affairs ke commissioner K. Radha Kumar All India Radio Infal ki station director Dilip Mayangbam National Award Sarasantiam Amadi Academy asigi member sing amasung Assam digi lakpa mahire ke saruk yakhe Tharam ki saruk ama oina laikidraba guru singa lai sukatun ikai kunab udki tharam aduda wangang aduna commissioner K. Radha Kumar na cultural policy implement tawba darkar oi Manipur da laiba artist sing asigi tonganba policy putoktuna tungi lambi sem na mathok tai haina su phongdokhi cultural activity is cycle declare dokta we know the hana de yabu kala ina kupe ina wa ma ko di ma ko bayan koi da ba ni na kang pit na ma ko kai to ba kang la nanti
Zonal Education Officer Zone 1 Siduna Swas Bharat Role of Science and Technology Promises and Challenges Haibasida Class IT 10 Fabugi Mahru Singi Pangtu Kiba Kuntrama Palak Suba Zonal Level Student Science Seminar da Jaural Nabatya Bidalaya Kumbongi Mahru Lasam Yasmina Winner Oikray Man State Level Science Seminar da Zone of Sigi Mohusina Saruk Yaragani Hairi Apopo Maruki Malfugat Nipan Suba Mera Thabum Mipam Lausang Komaya Lekai Community Hall the Pangtokre, Toram Aduda, Speaker Yunam Kemsana Singba Miyakan Saruk Yaki, Speaker Kemsana Apabalebak Amagidamak Afa Miyam Getabaktoba, Mio Simbu Assembly Tamna Makud Paiduna Miyama Sinkapio Haiki. Moira Municipal Council Ward Number 2 Ge Congress Ki Tiketa Karak Labi Hemam Ombi, Romo Bala Debi, Luenana Ward Number 2 Ge Member Ani. Ais Babu Amadi Ais Parmesor BJP da Yaukray Makuba Taram Opugi Taram Ama Nitai Pasu Tekta BJP Officer Pangtokray Taram Adu da MLA T Sarasandra Hanigi President Santikumar Sarma Party General Secretary M Nimbus Secretary Organization P Premananda Amasung Warang Municipal Council Gi Chairperson Romi Balasu Saruk Yaki Palel Police Station da Central Systematic Village School Amade Nongpok Palen Gi Mairu Singh da Interaction Program Am Pangtokre Palen Police Ki OC Anthony Sores na Mairu Singh na Apavalambi Satnanaba Apava Funkya Thamki Lupa Lak Ama Makaram Gi Ogadaba Yu Ngasi Thawal Exercise na Thawal District Complex Mamang Damai Thadana Mangan Kre using Adu Thawal Police Station Hairo Police Station Amadi Thawal Commando Ge Personnel Singh na Faraga Kusin Narakibani Thawal Exercise Station Ge DSP Ragure Sang Temna Pansayat Mikal Ga Mari Lena Chathaba Drive the using Asi Fagala Kibani Haiki Infal Zeri Lambigi Tawam Amadi Kongsang Anigi Lona Mafam da motorcycle Tonguna Lakpa Mama Masat Tata truck amana thomada sokpadi hospital da like nakre solava pa masa adudi sampau ngang ngalang mai sai kuntra manga amadi mahaki masa nopa ngam silung ngalang mai sai tare ni tamilongi rengpang dagi ni hairi hauji amuka naten break ama laminasi Festive offer. Moha Premium Mattress na lakliba festival sing asigi oina 30% discount pizari. Moha Premium Mattress asi chongchan yaudaba wangidamakta yamna comfortable oiraba, durable oiraba amasung paishaga chanaba 5 years warranty lairaba mattress ni. Lengsimbira u feel tawbiyu amasung apamba khanbiyu. Akupa marogi damak JMK Home Thangal Bazaar near UCO Bank. Chacoba Gold Bonanza at Airport Mall, Changangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Originals, The Danish Rack, W and Aero, Crocs, Samsonite, First Cry and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coin. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. Hakchangi labor solatpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungairaktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changina sinabiyo ngasidi suara jengge What's good, Yozo? CD, Yoshi in here. Matsigi Yoshi, Tata Tisconi. Do the Sanagi Mood youngness in Viandre. Iram the Manipur, Iram the Masiki the Mukta Sajavani, Sangai Ting. Apaba Makalgi LLDP in a Sajaba, Yansinaba Polam Yaudaba, Sangai Ting, Pangbigani. 200, 300, 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000 liters sanba chahi taragi guarantee ga loina Lismart industry na puthok chaba sangai teng season abiyo Website launch. The regular English High School Kwakatel Hainokonimbi Imphal has launched school website www.rehsimphal.com. Log in to website for informations like managing committee and general body members, list of teaching staff, alumni of the school, exam results which can be seen through the website, achievement of the school, SSLC result based on BOSAM, admission which can be done through online. Aigi thamoina achievement hazaba thamjari. Sri Manikumar Jewelers. Yunda Sumnairaka, Kanbanadi Kanarui, and Wunda Luna, Tina Crowin, Wakal the Wagon. Lao, I quite could
फजमिनरसे मियाम की अपाम डिजाइन खुदिंगो सोइदना फंगलगनी श्री मणिकुमार ज्वेलर्स अमुकना मखाताबा पाउसिंग पिजरे हुमपुनिथो सुबा वाइल्ड लाइफ चायोल थरुंगा मरी लेना कैबुल लमजाव नेशनल पार्क की अकोइबदा साइकिल रैली अमा पीडीए के चेयरमैन तोमब्रम रोबिंद्रो न लमथादुना चटख्रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदि संगाई प्रोटेक्शन अनिना सिंदुना खोडाक दा मखोंगदगी लमथाकिबा साइकिल रैली अदुना कुंबी कैथल फारगा मोरंग कैथल यौरब मटुंग कैबुल लमजाव इमा फवोइबी कम्युनिटी हॉल लुसिनके थरम अदुदा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अरुण आर.एस. Deputy Conservator of Forest Longzam Azit Sangai Protection Forum gi Buddhisu Saruk Yaki PDA gi Chairman T Robindro na Maliam gi atai mafam da phangdraba Sangai amadi Park to leiba jiba panba sing uwa singak semada akoibagi khunja sing asobo thaudang lei haiki लोन मणिपुर अको लेबा प्रजासिंग अखोना मेसेज अमतंग पीनबगी ngasi secretary si pangthok Wildlife Week Mari Rainana ngasi Kangla Getagi Forest Minister T. I. Syam Kumar Lamtha Kiba Royal Riders Manipur Ge Team Kaibul Lamzau National Park ta Deputy Conservator of Forest na Taram na Okre Forest Department Sinna Pangtho Kiba Rally Adu Sa Usek Amadi Umang Wamang Kalasi Haba Pausel Pubuni Makoi bu Opage Tharam Aduda Assistant Conservator of Forest Park Elambam Nirmala Sanu National Park ki ROL Birmangol Saruk Yaki Royal Riders Manipur Ge President R.K. Thomas Nana Lamnaki Sa Usek Singh Kanbada Aikoi Khudimaki Asobo Thaudang Lei Haibusida Riders Singh Nasu Miyam ga Puna Wakal Taminana ba Rally Asi Satpani Haike Jati Danatana Kun Puna Himna Targadi Wildlife Nueva Nature Environment Adupuna Equilibrium Amadalina Mutautai Pose Etamzani People for Animal Manipur Thawal na Thengu Taret ngasi Kaibul Lamzau National Park ki ising saruk oiba mafam da thadokre Forest Department Sathariba Wildlife Week Mari Lenana Lamnaki Sa Usik Sing Maning Tamna Lehenba Haiba Wakalonda Tongan ba Miwe Kayana Sinarakiba Thengu Sing Adu Thadokibane Moirang Kenegi MLP Sarat Chandra ki Miya Makada Moirang Katil Taru Tanana Thamna Lamtu Sengdokre Thoram Aduda Moirang Police ke OC Anin Kumar Fire Services Sangi Fireman Saruk Yaki INA complex samna Kamnu Kaithil gi Amanakai Singsu Sengdoki Kuntaruk Suba sector gi Makada Taramathi Suba Assam Rifle na Waving Center ama More Ward number Mapan Sarong Bengta Women Development Society More gi Waving Center ama Hangdokre Taram Adu da CORS Rawat Society gi Chairperson Sinaiva Hakip Saruk Yaki RK Fulsan Developer Private Limited ki Makada Sanganga Youth Union Club na Sinduna Namit Humin Satha Kiba Mapan Suba Youth Leadership Training Cum Social Service Camp Sanganga Delusin Kre Kem Manungda Liam na Layam gi Kem Yauna Tongan ba exposing na Hiram Kayada Resource Person oina Wangang ki na Singi Tongan ba Hiram da Sangdan Nakiba gi Mana Matum Singsu Yentoki Thasikitang Anida Bhutan gi Konung Thimpu da Pangthok ki Batarulak Suba Project Bhutan Edison da Robert Naurem Saruk Yarure Fashion Pedat Adu Tongan ba Lebak Taruk ki designer Singe product Sing Utkre Ahiba Thangzam Ibo Pisakta Handak Sahigi Oina Mahakabi Anganghal Sarengi Manali Singh Nitraga Taret Pikre Ngasi Mapauna Sinduna Manipuri Sarengi Numit DM College Campus to Labor Depth Literacy Center the Pangchopa Tharamda Mana Asi Kusinakibane Laikidraba Manipuri Loan Sagnaraba Kabi Singh Saring Singh Pathopana Mapungweba Tharam Oiki Tharam Aduda Manipuri Saita Parisaki Hanige President Professor N. Tombi Sagnaraba Ayiba Yumlembam Ibumsa Amadi Manipur University ke Manipuri Department ke Head Professor N. Arunana Maruba Musing on a Saruk Yaki. Ujari Nangumba Nangum the Nushiba Puping Penaba Nompoki Koro Kanagi Kontano Saukut Bahainiba. Sana Lebak Nasom Artist ki Kungama Toy Suba Foundation Day Tharam Kwagatil Konzenlaka the Pangtokre Tharam Aduda Sumangila Council ge Sip Advisor Dr. M. Nara Isam gi Hanege President N. Rajendra Sumangila Council ge Lifetime President P.S. Gunachandra Sarama Amasung Council ge President N. Purnima Silai Masusaruk Yake Sumangila gi Isela Si Hengat Hange Hadabadi Artist Sing Asobo Thaudang Leibaga Luena Miyam Nasu Sagopi Basangi Haina Purnima Silai Mana Fongdoki Miyam na hekta makoy tulok pada sakhang kiba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Oyumpo Gram Panchayat Development Joint Action Committee ke Secretary na Pradhan Selan haina thokre haina media da phongdok kiba adu mari leina base sang utuna asema putopa ngamdrabadi ain ge mateng lauragani haina Oyumpo Gram Panchayat ke Pradhan ge mirep oriba ibungo bidang ngasi Manipur Press Club da pangchopa pamu sing unabada phongdokre World Teachers Day celebration ngasi Manipur University Student Union Sindhana University asigi centenary hall pangthokre thoram aduda School of Life Sciences ke Dean Professor W Biswanath, School of Social Sciences ke Dean Professor N Lokendra, School of Mathematics and Physical Science ke Dean Professor N Rasmohan, University asigi Oza Singh Amadi Mahirwe ke ansaruk yaki World Teachers Day ke thoram ka mari lenana Simorong da leba Sinam Sema Devi Community Hall da Yoga gi Oza Simu ikai kuna upige thoram pangtuktuna asam kudul posting pikre thoram aduda Dr. Sinam Rajan amadi yoga gi atai Oza Singh su saruk yaki ngasi malim Oza Singh gi numit ni thoram asi Manipur su mafam kaya da pangtukna ki yaripo bamole kai leba kids mall school su World Teachers Day kam literary meet school asigi campus da pangtukre Communicative Language Teaching Institution bu su Oza gi nimit ka loina na Mahiro Singh mana matum amadi Oza Singh gi mifam ama thawal mayale kai da level school asida pangthokre Hauji makata ngasigi sanabagi Paulo bisi Housing asigi sanabagi pauda Bharat na yumbu oiduna hayendigi haugodoriba sahi tara tret makha ge FIFA World Cup ta saruk yariba Manipur ke sanaroi nipan bo Imphal East District Football Association na yarfa mangol pirakle Amaromda thangmaiba United Club na su Bharat ke team na mai pak na ba yarfa thongni bagi tharam pangthopa ga loina na ma koi nipan ge saktam yawa hoarding ama khya thong da thetkre Bhubaneswar da October tang kun tareta pangthokodoriba East Zone Inter University Football Women Tournament Manipur University Inter College Football Women Team semnaba trial selection gi damak tongan ba college sindigi sanaroi kun taret khangat le hairi All Manipur Football Association gi miya makha da District Football Association Tamelong na sinduna Tamelong District Town ground da referee taraga mangan saruk yadun satharaki ba nimit kunni oiba examination kam referee cleaning asilo sinkre ngasi aroba nimita physical fitness test amadi football masanagi logi matang da All Manipur Football Association ge referee instructor L Yaim amadi M Nimaina takpi tangbiki Myanmar gi Yangon da sathariba Asian Junior Badminton Championship ke sahi tara trade makha gi nupa masa ge singles da India ge mo sinna saruk yariba Maira Baluwang na Japan ge Takumi Shibatabu set ani amada mighty ba piduna pre quarter final sangkre Amoram da sahi tara manga makha gi nupa masa ge sanaki ba single da Punseba Indonesia gi Mawadi Putra gi makuta set ani amada mighty haure Leba kunga marina group taruk thona khaidok tuna hayengdegi FIFA Under 70 World Cup haurgani India na yumbu ojna pangthokodoriba World Cup asigi ahoba numit ke nungtil pung manga tabada Jawaharlal Nehru Stadium New Delhi da Colombia amadi Ghana sanaragani anisaba match oina numida pungni panda India amadi United States ka sanagani Amaramda DY Patil Stadium Navi Mumbai da nungtil pung manga tabada New Zealand amadi Turkey sanagani numida pungni pan tabada na Paraguay amadi Mali ka sanagani Nagaland Cricket Association na sinduna Nagaland Cricket Stadium Dimapur da pangthokodeba sahi kunga humdoi makha gi nupa masa gi triangular series saruk yagadaba Manipur gi team Imphal thadokre Ahan ba UM Inter College Shooting Men's and Women Tournament singintra tare thasi ge tang tara tarukti ge tara gani pan fawa sawmung college ta pangtholagani hairi saruk yanimo sing ne MU da Labor Sports Department khanglaba yagani hairi All Jiribam Sports Association Sindhna Jiribam Government Higher Secondary School ki playground sathariba taramanga suba district level second division football league ngasi sanekiba match da LISYC amadi Cookie Sporting Club goal ani da draw satkre hauzik makha taba sanabagi pau bayaring thajamdagi amuka na phangbigani
टीम अनिगी सानरुसिंगना थवाई यावना सानतुना फुटबॉल बु पामजबा अयिंगबा बाबुकसिंगी पुनिंग सिंसिनखिबा मैचदा एफसी जालेन सदर हिल्सना ड्रॉ क्वा कैथेल बु माइटिबा पिखरे अमरमदा टीम अनिगी सानरुसिंगी मरकता अंडरस्टैंडिंग लेतना सानतुना अयिंगबा बाबुकसिंगना सानबा लोइबा ngaiduna yamna wana yengkhiba मैचतना निसा थांगैबना यंग फिजिक यूनियन ललामबोंग बु माइटिबा पिखे खुमुक्सम इंगोसा सिंग मेमोरियल ट्रस्ट स्पॉन्सर तौरगा ममांग थागी तांग तरुक्तगी मणिपुर की मसक नारबा टीम तारानिथोइन सरुक यादुना खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड चटरखिबा सही सिगी तारानिथोइ सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi इम्फाल की मपाल कांगजेबुंग सानखिबा अहानबा मैचदा सदर हिल्स की अकनबा टीम अमोरिबा एफसी जालेना ड्राउ क्वा कैथेलबु गोल अनि अमदा माइथिबा पिखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा एफसी जालेन सदर हिल्स की गोल अनि दु पॉलिलान खोंगसाय अमदी लमगौलेना मैच की कुंथ्रा सुबा मदी यांखै मापल सुबा मिनिट सनखी मैच असिदा माइथिखिबा ड्राउ क्वा कैथेलगी अमतंगरबा गोल अदुना सैमिन थांगना मैच की कुंथ्रा मापल सुबा मिनिट सनखी मैच असिदा ड्राउ क्वा कैथेलगी सानरोय सैमिन थांग अमदी एफसी जालेन सदर हिल्स की इमरान खान लानमिन लियंदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी मैच असिगी अपिबा मतमगी अहाप मिनिट मंगादा ड्राउ क्वा कैथेलना फंखिबा पेनाल्टी की डिसीजन यानिंगदबदगी एफसी जालेन सदर हिल्स की ऑफिशियल अमदी सानरोयसिंगना अकनबा मोंगदा प्रोटेस्ट तौखी लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा निसा थांगमैबना यंग फिजिक यूनियन ललामबुंगबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा निसा थांगमैबनगी अमतंगारबा गोल अदु एल गौरोना मैच की अहानबा हाफकी अहाबा मिनिट अमदा सनखी मैच असिदसु निसा थांगमैबनगी सानरोय जी मारियाडोन यंग फिजिक यूनियन ललामबुंगी सानरोय एस संजय अमदी ई नीलकांतदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी सत्थरिबा लीग असिदा मैच तरे तरे सानबलोखिबा टीम एम खाबम पॉइंट तरानिथोय साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमई पॉइंट मापन एफसी जालेन सदर हिल्स पॉइंट मापन ट्राउ क्वा कैथेन पॉइंट निपाल निसा थांगमेबन पॉइंट तरे दमदी यंग फिजिक यूनियन ललामबुंग पॉइंट अनि फंगतुना चली सत्थरिबा लीग असिगी हाइनुंग तिलपुंग तरानिथोय मिनिट मंगा चटपदा अहानबा मैच ओइना नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफम अमदी मुडबा लाइन एथलेटिक कांगपोकपीगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंग तिलपुंग अनिगा मिनिट निफु मंगा चटपदा डेमराउ संगमाय अमदी क्लासा कैनोगा सानगनी KSDC खुमिदोकना FC इम्फाल कोंगबो माइथिबा पिदुना नाहकपम अपाबी मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना मामांग थागी टांग अमदगी टीम 13 ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना खेत्रीगावगी अबा ग्राउंड चथरिबा नाहकपम अपाबी मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता KSDC खुमिदोकना FC इम्फाल कोंगबो पेनाल्टी द गोल मरी अहुम द माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइखिबनी टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अमता चनबा ngamdabadagi किक फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तौबदा KSDC खुमिदोकना FC इम्फाल कोंगबु माइथिबा पिखि KSDC खुमिदो की पेनाल्टी किक ता चनखिबा गोल सिंगदु MD दीपू MD रोहित MD तमिजुरामदी MD आजाद खाना चनखिबनी मैच असिदा माइथिखिबा FC इम्फाल कोंगबुगी गोल अहुमदुना TIS नानी सेनोट अमदी अंबेडकरना चनखि अमरोमदा लीग असिगी अहुमसुबा पोजीशन की सानखिबा मैचतना YMC हराउरौना YBO हुइकपु गोल अहुमनीदा माइथिबा पिदुना अहुमसु पोजीशन की मना लौख्रे मैच असिदा माइ पाखिबा YMC हराउरोगी गोल अहुमदु एन सनाथोय M दीपक अमदी Y मनाउना मैच की निफुमाथोय सुबा निफुमरी सुबा अमदी यांखै निथोय सुबा मिनिटा सनखि YBO हुइकप की गोल अनिदुना के बोबोसना अमदी के प्रेमानंदना मैच की 13 सुबा अमदी निफुमाथोय सुबा मिनिटा सनखिबनी तरुकसुबा मंगसाताबम इबोयमा अमदी पुइनबती मेमोरियल लेकम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता कोंथौजम केंद्र कांगखुना सगोलबल केंद्र कांगखुपु माइथिबा पिखरे
Hare Krishna amadi imung manung na sponsor tawraga singjamai kangkhut na sinduna singjamai kangchangda mamang thagi tang kunmanga dagi kangkhut 13 na group mari thongna khaidokuna sathariba taruk suba mangsatabam iboyai mamadi puinabadi memorial lekam knockout kendra wise kang tournament ki ngasi sanakiba match da konthahukjam kendra kangkhutna sagol bol kendra kangkhutpu panjel 13 tareta maithiba pikhibani sathariba tournament asigi mathangi match tha asigi tang nipalda ya school kendra kangkhut amadi nambol kendra kangkhut ka sanagani District Sports Association Bisnupur na sinduna mini stadium Bisnupur da mamang thagi August ki tang kunithoi dagi team 15 na group ani thongna khaidokuna sathariba taranithoi suba and Balananda Memorial Second Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da AYC tingkai khunongna KYWA khumanbu gol mapal sinoda maitiba pikhi match asida mai pakhiba AYC tingkai khunogi gol singadu milena match ki taramari suba kulumdoi suba nifumanga suba mari yankai mari suba minita gol mari je haukipna match ki taramapal suba kunmatoi suba mari kuntranipal suba minita gol ahum chanki atopa gol ani aduna hencha madi nahamilana match ki taranipal suba mari kunmari suba minita sankhibani league asigi ani suba match ki sanagadaba 11 star sarangpat amadi TYA Thinungai gi match ta 11 star sarangpat laktabadagi TYA Thinungai na mai pa hankhre sathariba league asigi hayeng nungthil pung 12 makhai tabada ahanba match oina BFC Bisnupur amadi MCK Kabo Waksinga sanagani ani suba match nungthil pung ani makhai tabada Seva Naran Sena amadi AYC tingkai khunauga sanagani Thagasari makata na ainga sagi pau lobise ngasi gi oike pa inga sagi pauda ICAR lampen patiki brek paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree 38.3 khwaidigi ingba Celsius degree 0.3 nuksite yaw wising manin gisang ayukta sa da madfumari nuktilda sa da humpuni toy oike ngasi nong sukide maru eba pau amukana soina kiba lan kiba kaya kauthona raga apun bagi saktam da signal pa kudimak thengna minerasi haina minister N Biren na haikre singmi tami ani ki masin mana obege nungsina bagi mari utpa mera house bagi tharam harau tayam na pangthokre Manipur Employees State Insurance Scheme sana halagani haina Labor Employment ke Union Minister of State Santosh Kumar Gangawarna haikre Kolkata Manipur Bhaban mitop sina khuling ba mafam oire yellow musing laifam oidre haina JCILPS na haikre amasung Ministry of Health na laro pankai gi makada laiba imungda kidney transplant tabagi senthang birabasu miyam na khangda badagi khudong sab asi lobuga sang namely ngasigidi ISTV na pijaba pawmatang asida loizare miyang tabri ba mayam puna makpo amuk hanak khurumjari